Tubor ka Batesi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong ringkat bat ka net footage ordar mapi minwan ra mangi hakrdob ying jongpi ka Seng Meghalaya People's United Front East Gentia Hills District haga arpo terik ubnan naitung arajar arpuway kalapteng bansam jengerap da ukau marshi berni sha ki khat santli ki longying ki basong basa hakasnong mokep kabadon ha East Gentia Hills District u Presiden jong ka Seng uba kersan bela ulaong bagane ka jengerap jong ka MPUF kalong shibenta ban tunrong lem ye ka jinge jong kini ki longying ki ba em kamai jakpo da ka kam belas ngi bat kum kani ka jengerap ka Seng kan sanang yai piteng ban sam shaki wai pat de ki longying ki baduk Yus kiadi daliang senyo yus kiadi bon ki pli ki wodok chamjing asket ki wat tamu bam ki pli la bon ngom yo ra hendrei i bon sen jutho et kada galat lutis kiat kamnu turang kaptam ya ka khia ka chonyo pi ki prado prasnam yo maya yo nga kaptam ani ka chnong yo nga tenga khamslam de mario jiktip open tip uskat tari chnong pi hendrei nga smart chong at meeting smart kaptam ki khot mambar nga ang dato sket habli es sket chnong khap wasen da karpat chnong igam sen bahalang untuk bentaji jadi ia jengmun utai mani kisen bahalang to pemiat pembaha kamtam ya chnong gathau yo pai gi imlang salang ha bon ki chnong kim sa thu kisen bahalang ong pi kisen bahalang to kisen gite ki boleh bor ki bom empat kamtam ki chnong gathau ki imlang salang hendrenga kam nga samben himana nga sinda ong uchakri ki pai ba to chakri ho laduk mesti no khoj ndrei ngal mano kampi kam ngayo waki mustep thetiar imede ndrei keding ur ayo nga te bon lik chnong dala likia yo kat yo la ndrei e phi kat khantam I thoi galat uti khantam prambar par khoi ndrei ngam to semen e satu baklabi ngal oman kampi ndrei I jingken choy prakit khot mambar ngi yo e dunet pi ba tana militi wa dini seprang pi kam nong chnong la yo krek lang bi kam tam wo I kisen balang hau em kam minun kam la kam tam yo em tilang hu kam tam karoi ka par em kam tam apo district yong I yo sekian kat nang mi gisni kan district ni empol ka chini chunu rei ka jing em yong kisen balang yo e kerchan kam tam pi jing em pi ba ngam yo kono sekian WMLA la I em kam hi WMLA pli iki wam yo daga wam tip ladi em open tip ulam e daliang MLA uklo yarap ngaw jo la jo chemo MLA jo kerpat aliang ngal nga pi to pai pi ma khamtam to khia ka chon khamtam po district ni pi man pinong mi khman rei ong pli pen pau ulam e dalele rei ong myo uyo di khman rei to tip pi te na kerpan khamtam naleng ka chnong ni chnong pero em po district ni le chem jinge bi to umi bi kam mi mas khman to pentim ngoi mure bi to thu bi kalat notis ket kam nu wan ra tam pai ba macam dia apor lockdown bon gi sket chnong yo sket ha pan jing rap ke nong so chnong em patiao ge em ap ge re yo hani chnong mukhap uni sket mas ket ulai sket kom tam ura sket bi ka tam ka jing e yong pi pesnga ho isen bahalan unju yo menu kisai kita chnong wa e ka litar het ham tam hanga presiden yang rasan renga bon lipat dangai khmat de re yo hauni mas ket yo pli mar pha nga litar het mar pat sket nga uni sket uma to wakit sket lang korok kya hasen naman sket chnong to wakit ham tam ki daman ki kle yo ka chnong yang pi wakit ita jing e pi ulum yo pat sulizie ta nga de likiten nga uni ko e pi la pa sa to baklabe ina liang seni imtau e sarkar ong bi ma I pra I kan choi de yo e pi imem jing rap dinu ki malik dinu ko emla ngal in re jing kan choi de yo dunet chapi ta kemi yolutio wadini chkma la imtau do chnong mukhap ya dang bun ki chnong khamtam ke jing e pai ba haw ong pai itegi imlang salang to ini por pai imlang salang imtau mesti u pai wan manabiang natri to bi pai arpo chunu hapor jinge to yarap ya pi manda yarap ya pi dam kemo bi nga uma kerchan wan chnong I yarap bujinge yong I hapor em kami ju ong gi pai ba por pai ba manda em kam panem ju ege ladim em kam wan ge ngam ter to ngapor em kam wana ladim em kam bi ngap sar sawi dabiang to atri ngam pai yo ngayenya bentau wodok ama ngai kita nongkong kitwa khatam hakmat ubo yodo ngami la laloyung wado ukit la khatam yodo hawapan binunu ya rapi ngam kentat dalele kat dang iya uyarap
dini kenten orang so we kenten kwa ukun tu ya sarkar khatam UDC Deputy Commissioner of Eastern Jahil District kerpat EPDC udun buram janga Eastern Jahil sengna alat no khatam ban play na kayo sitayo sanse namar hangna po district jangi bon sisa kita play kidan kide ke dukan khatam kisong de po madan nang to kiyo batit tiar ki kun kti relation kin chong de kampos namar mata kisem jing pai ba hak ngai mata uknyang jepang COVID-19 la kham hiara po Eastern Jahil jangi dan kerpat di si budun buram ndai di si snap khane di kerpat ni seng balang jong MPF bon alat no tang sitayo sanse namar kin yo kalat ulti balik telekta namar hapo district jangi pli bon kili yo lihat kisong de song thet khatam hapo yo hapo hat rai hapo district ngim cho da kawe kalat namar dang bon ba pli budun dukan cha dukan ja ki play ta ai ki bat play ki ai ki bat taka an garol jong pikin bot khatam ta an yung sarkar ta community ba nang UDC ro snap kerpat jong khatam ka leng seng bon alat no khatam gino chung sino ngi ku maseng ngimla ban penbiang dalile ro namar ngir siam jing ai namar ngir tang la de ngimla ban pendap penbiang hayang sem rai kumtar ngi wat kala kunti ba pendap penbiang Tumit wanu request wanu petong ki mentagi ikho yang senang wi ni makam pada perpat ki apa na la mi jua la sejing ki mantam sejing balang ni ju pai ki ya pe im ni sistem saja ki produk prasnam em apa distrik bat thau bat apa dari bat muluk wi horok ki tapi tadi mesin wasnarit ai khurai kerpang yang presiden matki khot ki membar yung ki dawan lang ni sini sesang mukhep nam taw AEP ai khon wo yung ki kat cha alat kalti yaki taklai gu hamaro phone yaki maro tho penbut sithi tho yaki te pidiang ni di jingklam yang nga bat pidiang le ni jingkerpat yang nga pada klai gu wan ni gasni asna wo plai wem lang gi wan ni gaseng serup yo ki chat inang dang yik ku satmat ibentaw lai gi Jing itu ni saya nyuki apa ni distrik Umaya ni.